Hello everyone! Welcome back to my another vlog. Naman itong kitam ng gunper na nang tigulong. Wow! Beautiful peripheral, beautiful plain area, and yeah, very fine road. You'll find only in West Karbi Anglong, Dongkamkam, Board Hall. Yeah, it's very beautiful. Wow! Peripheral! Oh my God, kailang me! Yes, we are on the way to Dayang Mukh. Dayang Mukh tower lang pero do uthola sige lang to see the monkeys on the road. Let's see. Why are you so beautiful, Mama? Dima Hasao border gate lo lagi. Dima Hasao. Welcome to Dima Hasao. Dayang Mukh. Happy dulu. Biskut. Biskut nang biskut ha. Hadak dulu. Oh, kecil mimi. Ha? Baby di. Dak hai hin. Biskut lah. Kelang. Lakot kali. Sangkan. Biskut pilau lo lah tumhan jo. Kiong suka kali main road lang yo. Nalo di kuma. Dayang Mukh. Happy dulu. Baby di. Dak hai hin. Biskut lah. Kelang. Lakot kali. Oma, aku yang lagi yang Dadam nang dah. Jo thero ke ong theklang ladi. Jo. Wow. Bye bye. See you on my next video.